Loka wa shukarabrese Mutsho zori wane warfaraswe musar kundiriba na mapero abege rekubona zori ngeno kavundula shila Western Cape au nazenje zineba kotip zozone pezari shirabresa ngeno kati ya shangolashu zineba kotip zozone ndizori kizila mvura zikubona zidoba zidnemanda kumanushkani pala ka 60% rekurabresa ne paka vundula first aid zokama na mgupo avundane pala la KwaZulu-Natal namsari kubela pandanga ro rekubona zozila mvura azikotendo totuanga raro ne kati ya shangolashu rekubona zora ne pala zidoshika ka 80% rekwamba bonungaho ane pala first aid rekwamba bonga Northwest rarabresa na pala Northern Cape mbraze zikubona zidoba zidnemanda kuma Eastern Cape na KwaZulu-Natal risangu na pano kavundu la Gauteng risangu na pala kavundu la Limpopo hona rekubela pandanga raro ne bakubona ne pala hotingwa nga mubara mutsuku zikutamba pedi zori ndiphethu na kubona zidoba ho oma ukhulebelwa urudoba na khona dziya dza milo ya takane pala pedzi bakutsibu zori bathogomele kuma ndi mashelo hanepo pedzi rekubela pandanga raro ne bakubona hotingwa nga mbala wa tadane pa bakutsibu zori utoba na mvula dza madumbu mvula dzine dza kubona la dzina manda bukuma hona rakorisha ne pala rekubona zori bakutsibu kavundu la shone pala la First State rarabesana kavundu la Eastern Cape bakutsibu zori hai utoba na mvula dza madumbu dzine manda bukuma mimuye yo halipa ho ikolebelwa ne pala kavundu la shula Eastern Cape ishikogonya ngeno kavundu la shu la KwaZulu-Natal hone ne pala bakutsibu zori toba yedne manda bukuma vunduni la Gauteng inimbra zishisa kubona zitoba zikhona temperature zikubona zipasi 21 degrees pala Johannesburg rarabesa pala Pretoria 24 degrees zotamba phezu zori high temperature zitoba zipasi ngautralo rukabesa ne pala kavundu la Limpopo zine bakutsibu zone ndi Mutsho makole bethu phambana nawo ndi Mutsho inimbra zitoba zikhona tsani 26 degrees pala Giyani phezu temperature zaba zinthanga 30 degrees rapela pala Mpumalanga Skukuza 29 degrees Lydenburg 23 degrees mbra zikubona zitoba zikhona bukuma Emelo 22 degrees rarabela sapu kavundu la KwaZulu-Natal zine bakutsibu zone ndi Mutsho na khona toba bukati ladies 23 sezwe mbra zitoba zikhona bukuma ne pala kavundu la shu la KwaZulu-Natal rukabesa na kavundu la Eastern Cape zine bakutsibu zone mbra zikubona zitoba zikhona phezu temperature zikubona zinthawuna rakhorisha bela Sakredok 32 degrees phezu zabona zipasi pala Malitwainga 24 degrees rarabesa kavundu la Western Cape one bakutsibu zone high temperature zikubona zitoba zibukati abona la kushitopisa bethu phambana ne pala Beaufort West na unodopisa kuma rarabesa na pala Northern Cape one zine bakutsibu zone ndizwa uri na nimbra na zitoba zikofela ndi Mutsho na doba ushikopisa 28 degrees pala Kimberley rarchivera phanda ngautralo zine bakutsibu zone kavundu la First State now ukubona mbra zitoba zikhona na temperature zikubona zitoba zipasi bukuma namsere kobvera phanda ngautralo zine bakutsibu zone kavundu la Northwest nono kubona mbra zitoba zikobvera phanda na una na temperature zitoba zipasi bukuma ubva khanne mkolero wa matsira ndiri madekwana abudi